Danggayan iti Ilocanja, dakkel una iti pagyamana kakabsat iti agtultuloy nga suportayo dito YouTube channel ko, Ilocano Melody Official. Sipud pinanawan na napukaw metten tuy ragsak, puso tinasugat, taawanen ni ayat nagbanagak adag sanggasan. Karika idi kanyak asisyak ti patpat kem, ngim naglabas ti panawen, nagbaliw kametten ita saranay kuni sa naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksit nakket awan mabalin ko. Agipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Apay kastoy ni ayat inpaidam nakaman kanya, ngem awan maaramidak kastalaeng nigasat liday ti inak naragpat. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakket awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakket awan mabalin ko. Ang ipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Naulpit kabiyak ko tenrarem mo daytoy puso, linaksid nakket awan mabalin ko. Agipturak no iso diragsak mo, daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. Daytoy ngay naramit mo lak amem tumet ubyak ko. HBO Records and Oyoboy Production. Apay nga itaka lang ading teng ditoy biyak ko, itan taaddan agtagikwa tuy puso, nabuburaya kuma nung amok adumteng ka, sika kumat kain nangaw ken kakin natawa. Dumteng tu ipanawen baka sikan tu lain, ibudno ang para kanyak ay anyan na nagdagsak, pilpilite alukatan tuy puso ka nakaseran, kaya't ku ama
sagaba tiriga gapuken ka sindut pudno para kaniya kisukadi wenno sika nagururaya uma no amo adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno para kanyak ay anyan na naglagsa pilpilitek alukatan tuy puso ka nakaseran kaya't maamuan apay namin na itatala This is HBO Records Original. Abay nga itakalang adin teng dito'y biyako itantaadan ang tagikwa to'y puso nagururayak kuma no amok adung tengka sika kumat kain nangaw ken kakin natawa tumteng tu ipanawen baka sikan tu laeng ipudno ang para kanyak ay anyan na nagrasa pilpilitek kalukatan tuy puso anakaseran kaya't maamuan apay ngamin nga itakala dumteng tu ipanawen baka sikan tu naglaeng ipudno ang para kanyak ay andyan na nagragsak pilpilitek alukatan tuy puso nakaseran kaya't maamuan apay namin na itakala kaya't maamuan apay namin na itakala HBO Records and Oyoboy Production. Oras na asyak na'y umadayo Kitlikli ka ayat tabulod ko Rebeng na laeng nga inak biruken Tay mabukuda kaniyak na ikid din Nupay na sa ngimday tuy tirumbeng Amok adakes inta aramiden Jak maituret pay nga inak buyaen Palagluana gapu kaniyak laeng Jak maitur no sa
pariknam isut adaan karbengan awan titengel ko anang ikot ken ka no dilatoy ayat nga inakin pariknam jang maibdol no sa emtila kamig to dapulang kenayat ang pinulot ko ak lune nagbalinag ka naruko nagpaatibig isaan ko apupuko Nupay na sa ngem daytoy tirumbeng amo adakes inta aramiden jak maituret pay nga inak puyaen panagluana gapu kaniyak laen jang maibdol no sa emtila kamig to gapula ken
sa rin at lumasaktan kangem panagkita karupropam ni Dracula. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo di masuka terwangan na dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na pagpaspasin siya anak ngempud no meti ibagbaga. Isardeng mo day taubram kulingken panagdigam tadi kapag tatak unan sa bidin ko day talangam natured ka na agsarita iyam mo nataer ka deskansaran at lumasaktan kangem panagkita karupropam ni Dracula. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo bimasuka terwangan na dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na pagpaspasin siya anak ngempud no meti bagbaga. Day tangipen mo at titidog ti darit na dagita agung mo bimasuka terwangan na dagita mulagat mo nga inggit ka dadakkel na pagpaspasin siya anak ngempud no meti ibagbaga.
sinaban dagiti matatan kaslada na unay ka kay papanangnan Jackmet maawatan si Henrik ka kaslada ka dito'y parparmata Mga bebe